house with two cats in the yard. Life used to be so hard. Now everything is easy because of you and Matting bha agus bliana bha oedrych ai fóla. Is mis rene, agus yn diha mi son brian mi ein yn changin. Nam bein cala stilted sin sgas gun skrif mi script. Chanel mi son dati I chainigig. Ha mesha afal gan in Astràilia-a-Deas fasc an bouwtje a chunnig hús an video sin. Rein an terf smàladh an video sin vi chewn 3 bliana le video hin fel changin jichiad an na luare. Va awn 1800 sa ceir fichad. Had change in passion bethe agings an dhuibh. Bí jéagar in a gavalration station smàladh an áit na scouts. Bí clown a ghéonsach mi ein planich an uabaiste ag an scoil. Bí ads mar sin an television gach bliana. Hashin jeisiil son na changin. Bushfire fact. Some days are more dangerous than others, and that's why we have fire danger ratings. Keep an eye out for the signs. The higher the rating, the more dangerous the conditions. Catastrophic is as bad as it gets. No homes are built to withstand a fire in these conditions. Whatever the fire danger, know what you'll do if a fire starts. Vi chewn da dhéag lion va lá awn le rafig catastrophic. Agus thòisich mi stre Twitter a brian mi ein jeva adol sy'n sgera Agamsa. Ha mi ast go cwml suas le updates fuam agus mi ein na changin fiag Astràilia. Va lá catastrophic ela awn yn jay, agus oan mi movalich henya gus yn bwrin gom uabert gloa. Jirich a fi safalche. Thòisich yn Cadley Creek fire an lá sin vi chewn dahiachking agus hai as de losgig. Cyrra uren rawn blaen oed, hwrs na loch smàladh gyfel sin contained yn eich. Ha sin y gielwch na chael yn sin as de fas, agus ha dynia yn eich ag a hogl. Ha mi hyn chosafalcha sa ha dynia sy'n bi. Ha yn Cadley Creek fire mu 50 kilometr yn ddwym, agus chaniel rafi yn as dawn mi ein. Ha yn prif raha jet am eisiau agus yn sienia, ach ha carreg yn aging a ffodach sy'n sgir y sin y tyfela prif rahach, agus chaiet yn uaberst yn la sin, agus ha fiaw yn ach gaast am achas yn tai. Chal môr yn dynia sy'n sgir a hwlorut, tai, biawchen, biag, cardian. Han chenia ella Ellen kangaroo ha mu 100 kilometr yn gylefwam. Hoch sin fy ceol noch lion, agus ha ast anamictia ma carant. Ha sin y ceolach y gyfele ast a fas. Ha 3 change yn ella mu 10 kilometr yn jesarym, far an de cheuchel gies dynia, a tis de rom gies, ach leis na rein han smutje chien hugging. Han change yn sin ast carant cwdioch. Gan alm sio, chaniel na change yn an Astràilia-a-Deas fatnas mesa na haid mar safisht. Van Cadley Creek fire donna, ach chaniel yn as mesa yn Longwood fire a van da velas a ceherjeg, mar hwysht mi, ha sin clachtje rhys change yn a sios yn dhuibh, agus ha sin jeisiil. Ha sin yn dŵg yn by change yn awn, ach ha sin yn dŵg yn by drochenia awn stochad turisgach jechad, agus nach bí sin ach awn yn staat y fan. Mar safisht sons nach by drochenia awn ach staat yn ra, by na luch smàladh a dol awn fel staat yn ela gus yn gudjachag. Han o'r yn gaif sin y gen y ffanish, han yn change yn awn yn gach staat Astràilia. Agus at cainiacham, nu'r fa mi og, cha fiag na change yn a losgig ach fat dan o 3 lion. Han fer sio an yn Astràilia-a-Deas dol fat 3 lion jeg yn ish. Agus
na fiolin an yn si'r na banriing agus Cymru-a-Deas nuig, fat siar no siach gynan. Ha da a harachi yn fionner tiing van na thòisich yn teinne a seo ach an da raibh gun uisce. Ha féim mór aking uisce fat da no 3 lion gus an na teinne na smàladh. An yn Cymru-a-Deas nuig ha rutan fat nas misa. Ha lasan 10 meter 3 fichiat a gaartje an feiching. Ha sin nas aartje nan tai opera. Han larich teinne a siud nas moa nan Cymru hain. Han a teinne ulla galeir san staatjen an fas an mhath ri Cymru agus sassing ri Gaelic. Horsteed an naich nach Eliot a safalig tagalich a nish. Chanur an gaibh ach féchan ri Teine a havalig. Bushfire fact. There are never as many fire trucks as there are houses. Ha teinne ans Victoria Kujach. We gaan 3 lion churit amach sanas in a gra gon be gach na lucht turish larich an lion sure rifal of tra gas nach be groom go leòr ánych yna den oberste. Hanna teinne ans Victoria agus ans a Cymru-a-Deas nuig riteuv na mare anis agus fiolling a dolamach batichen sons govel an teinne fiolling talaf. San skere Agam heen, ma vis dunne a fadach a seo bi físech gon beich teinne an, ach leis an tjuramach ca skere an a ha fat na siche na visit mar savest. Agus mar sin ha droch hengen an Cymru-a-Deas nuig agus an Victoria far nach beag et mar savest. Hanna teinne an sin cha mór inis, chanel datech na luchsmali ri of gus an statach. Ha féim mór achking uisce mar a thuismi. Mar seirbhis bí uisce ann leis na athrachaí an fionnar agus mar sin stataí an teinne. An Bliadhna, chanel uisce a thiing. Chanel uisce a bhí ann van na thòisich na teinne an Astràilia-a-Deas aching, ach chara uisce an ri mís no gara a sin. An dhuibh an Cymru-a-Deas nuig, chanel uisce a bhí ann va chion Bliadhna no a. Ha an suiachas an is ha chunnestach, han teinne ha mór, govelia te chruich tide loa hain. Thunderstorms a chanadja uisce bi evlig an loskeg a ru. Sin fear eglach. Bushfire fact. Burning embers can fly kilometres away from a bushfire. Halluch falmech a vrian mien ergat donalch smali. Seeten an sur hallach agus chaneliet de gaper gus ergat eing. Haiet de gaper gus nach losken taiachke, an balleachke, an tjauwach. Haiet de gaper fat schachkenen, fat miesen, gun ergat, gun trich, gun toerestad van kujobrach avestjachachke. Mar savist beet an dulgan beek a savich na teinne fat lion, stoch a toereskach Bliadhna. Ach hanna teinne an Bliadhna seo no avestjach. Gij troeloch smali en keugelijk en schachten zich hij. Beetje deunen as manjehuk en beek deunen saveltjes na privaltjen. A geniesh an teinne aan een privaltjen Ballamore Sydney. Hanjel na rahatje na dolamach as a Ballamore Sydney foskeltje. Ha smudge tju san agus halloa aan een storuske farm fayet en kushburne. Ha deunen a feinjech nem mejen klassen teinne of leenoud. Charo clas an teinne ans na skin an faravel total fire ban jo ravi an severe jo catastrophic. Mar sin mar seirbhis bí clas an teinne ans na Belgian beke ach chadachar sin an Bliadhna. Var clas an teinne ans na príomh-Belgian ach vaid riteuv na havneach no riteuv na mare. A ranjan sin thòisich teinne an an Adelaide. Sin je chotchir am ha hullerit. Va a McDunne a gra nach buchor do Ballamore Sydney clas an teinne a dhéanamh van Bliadhna. Agus da réas an achke a chéad gon beart an conla an erigat sin a chur gun na teinne agus na luchsmali. Agus an daine nach buran do na Belge veiker an duich clas an teinne aing mar sin bege nas coide a gur gun clas an teinne an Ballamore Sydney.
ach chainach las an Teine an plánig agus an paimh a céann míosan mar sin chaiad a réist. Han cáirsneach a seo, an cáirsneach Agam mhath, ha sin óla a tos cuideach donna daine a chail an tai, a chail a thuilearat, getá sin as de jésacha glen hain, gus an bích Teine eile ann. Ach, mar thuirt mi, ha eicil udding, cha rá an cadlaí críoch fáin as misa na ha sin an dó, a chai fat na Astràilia. Ha trínach mís an haurí as down, agus páisneas misa nan séas an Teine as da tíing. Mar sábhaist, cha bhí drochain sin ann gus a ghearan. Cha bhí drochaine riamh ann san dúlach neo as táhain. Dé chud droch a bhís na Teine ann sa ghearan. Gedteach pártíon na bliana úr, ha mi cínseach na hrodunne a cóirechach mar sábhaist. An naiach a ré, charol scéalach ánach mi in na Teine. Cáid nó si a scéalach go mi in Teine an gacháte, agus jalavan agus fidiohan fér eicalach, baltin an losca gach minute, agus duine a chuchlag. Mar sin ha eical a ringala. Ha sin ulla fér vránach, agus is darmh a bhí sána súndach an dí. Fire, fire, go away, come again, no other day. Fire, fire, go away, everything is red and grey. Fire, fire, go away, do we leave or do we stay? All that's left to do is